muraho. Uyu munsi tariki ya 24 ukwezi kwa 10 2025 nibwo hateganyijwe umukino w'ikipe Rayon Sport igomba gukinamo n'ikipe y'Amagaju. Rayon Sport ikipe yo mu majyepfo, Amagaju nayo ni ikipe yo mu majyepfo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umukino uteganyijwe hagati ya Rayon Sport na Amagaju, ndetse tugerageze kuganira ku makuru ayari yose arebana n'uyu mukino n'amakipe, uburyo ameze, ahagaze, imikino yabahuje, amateka yayo n'ibindi byose by'ingenzi. Ntucikwe n'amakuru yose kuko iyi si inkuru isanzwe turi kuvuga ni amateka y'ibigwi n'igikundiro ndetse n'abakinnyi b'intangarugero beza muri shampiyona y'u Rwanda muri uyu mwaka. Kandi mbere y'uko dutangira, kanda subscribe hano kugira ngo ntucikwe n'amakuru yose y'imikino y'ibigwi n'amatsiko y'umupira w'u Rwanda n'andi makipe yose yo mu Rwanda, nkomeza kugenda nkwegeranyiriza nkakubwira. Rayon Sport rero yitwa Rayon Sport Isaro ry'i Nyanza, Murera ndetse n'andi mazina yose bayitazira. Yashinzwe mu mwaka wa 1968 i Nyanza. Kuva icyo gihe yagiye ihatana ku rwego rwo hejuru mu gihugu, igaragaza imbaraga, ubwenge n'umurava mu mikino. Iyi kipe ni imwe mu zifite amateka akomeye mu mupira w'u Rwanda, yegukanye ibikombe byinshi bya shampiyona n'ibindi bihembo bitandukanye. Ibigwi byayo byagiye byigaragaza mu mikino itandukanye bagiye bakina. Ikaba yari imikino ikomeye, aho yahanganye n'amakipe akomeye yose akomeye, harimo nka PRFC, Atraco FC, izo zabayeho mu Rwanda mbere ndetse n'izigezweho ubu ngubu. Ikaba rero iri buhure n'ikipe y'Amagaju. Amagaju nayo ni ikipe ikomeye, ikipe yashinzwe mu mwaka wa 1970 mu karere ka Nyamagabe, ariko bivugwa ko iyi kipe yashinzwe mu mwaka wa 1935, ariko ikaba ariho yagaragaye, yanditswe mu bitabo by'umupira w'amaguru mu Rwanda mu mwaka wa 1970. Yashingiwe mu karere ka Nyamagabe, ikaba yaramamaye kubera ubwitange bw'abakinnyi bayo ndetse n'imbaraga zagaragara mu kibuga. Ikaba ari ikipe ya rubanda rw'inyamagabe, aho bakundaga kwita mu bufundu. Kuva kera mu ntangiriro, Amagaju yagiye ahangana n'amakipe akomeye, nayo akagaragaza ko nubwo itari ikipe nini cyane kandi itari mu mijyi minini, ahubwo ishoboye guhatana ku rwego rw'igihugu. Tugiye mu bigwi ndetse n'amahirwe, ikipe ya Rayon Sport izwi cyane ku gutsinda ibikombe by'imbere mu gihugu, guhatana ku rwego rwo hejuru ndetse no gushyira imbere iterambere ry'abakinnyi bakiri bato. Rayon Sport yagiye igaragaza ko ari ikipe yahize izindi mu guterura imikino y'amateka, ndetse aho buri mukino uba wuzuye imbaraga n'amatsiko. Baba bafite ishyaka ndetse bashaka gutsinda. Ku rundi ruhande naryo, Amagaju izwi ku bwitange bw'abakinnyi n'imbaraga zigaragara ku kibuga. Amagaju yagiye atsinda imikino ikomeye ikurura abafana benshi mu karere k'amajyepfo y'u Rwanda, kandi ikomeje no guha amahirwe abakiri bato binyuze mu makipe y'abakiri bato za akademi zayo. Amagaju, abafana b'Amagaju bazwi cyane mu majyepfo nk'inkuba zetsa, ndetse bakunda kureba imikino yose y'ikipe yabo, kandi bagakora ibishoboka byose kugira ngo bashyigikire ikipe yabo. Igikundiro cyayo gishingiye ku bwitange bw'abakinnyi ndetse n'umurava mu kibuga. Ni mu gihe Rayon Sport ifite abafana benshi cyane mu gihugu, bivugwa ko ariyo kipe ifite abafana benshi mu Rwanda, ndetse ngo bahora biteguye kuyishyigikira. Ngira ngo mujya mubibona muri gahunda z'akanyenyeri na gahunda zindi zo gushyigikira ikipe zayo. Bafite fan base z'abafana nyinshi, izizwi nka Gikundiro Forever, Isaro ry'i Nyanza Fan Club n'andi magurupe menshi bahuriramo. Igikundiro cyayo gishingiye ku mikino ishishikaje, gutsindira ibikombe, umuco mwiza wo guhuza abafana ndetse n'ikipe. Rayon Sport yagiye igura abakinnyi bagezweho bayifashije kubaka amateka. Ahangaha twavuga abo Rayon Sport itazibagirwa, ndetse nk'abakinnyi b'ibihe byose muri Rayon Sport barimo nka Kagere Medi, yari umukinnyi w'intyoza kandi yamenyekanye mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Uwitwaga Michel Habimana yari umunyezamu w'intangarugero utuma ikipe ihorana amahoro, ndetse mu izamu iyo yabaga arimo babaga bumva bishimye.
hari kapiteni w'intangarugero w'ibihe byose bitaga Iranzi Jean Claude, yayoboraga abandi mu kibuga kandi yari umuhanga. Byemezwa neza ko nta muntu w'umukapiteni waba warabayeho mu gihe icyo ari cyo cyose muri Rayon Sport warushije Iranzi Jean Claude. Naho Amagaju bafite abakinnyi b'abahanga bagiye batunga mu bihe bitandukanye, ndetse harimo ab'ibihe byose ikipe y'Amagaju itazibagirwa, ndetse n'andi makipe yo mu Rwanda atazigera yibagirwa kubera guhura nabo n'ishyaka bakinaga bari mu ikipe y'Amagaju. Aba twavuga nka Herve Mukarurangwa, uyu yari umukinnyi w'umuhanga wagiye atsinda ibitego by'ingenzi byavanaga ikipe ahabi bigatuma ikipe ihora mu cyiciro cya mbere. Hakaba uwo bitaga Eric Shimiyimana, uyu nguyu muramuzi mwese, nawe yari umunyezamu, yari umukinnyi w'intangarugero mu mateka y'Amagaju, ntago abafana ndetse n'abakunzi b'Amagaju basigera bamwibagirwa. Hakaba Jean Bosco Nsengiyumva, ni kapiteni w'ibihe byose mu ikipe y'Amagaju, ndetse ku murongo w'ubwitange uyu nguyu ntago azigera yibagirana. Ikipe ya Rayon Sport yagiye igira abayobozi batandukanye, ariko hari abo Rayon Sport itazibagirwa barimo nk'uwitwaga Bibi Rugamba, yari perezida ushyigikira iterambere ry'ikipe ndetse no kubaka abafana b'icyitegererezo. Hakaza na Jean Damascene Bizimana, uwahoze ari umuyobozi yashyiraga imbere amahoro ndetse n'imikoranire muri ekipe. Uyu rero aba rero bombi uko ari babiri bari abayobozi Rayon Sport itazigera yibagirwa kandi b'ibihe byose. Amagaju nayo ntago azigera yibagirwa Jean de Dieu Nshimiyimana, yari perezida ukora ibishoboka byose kugira ngo ikipe igere ku itsinzi, ndetse agafatanya na Emmanuel Habimana, uyu yari umutoza mukuru w'umuhanga ndetse mu gutegura abakinnyi no kuyobora mu kibuga. Amakipe ntazigera mwibagirwa kuko mu bihe by'aba bantu nibwo Amagaju yari ikipe icyaye kandi imeze neza. Hari umukino wari utegerejwe uyu munsi ku isaa 12:30 ukaba uri kuri Kigali Pele Stadium. Uyu mukino uteganyijwe ukaba ari umukino w'amateka, abafana bategereje kubona ikipe itsinda. Rayon Sport ikaba yahize ivuga ko ishaka amanota 3 byanze bikunze. Ikipe y'Amagaju nayo ikaba ivuga yuko yakeneye cyane ko umukino ubanziriza uyu nguyu yari yawutakaje. Abafana bategereje kubona gutsinda, imikino ishishikaje ndetse iteye n'amatsiko, twese nicyo dutegereje kuza kureba. Ni umukino uri bube wuzuye umurava, ubwitange ku mpande zombi ndetse no gutsinda, aho buri kipe izagaragaza ibigwi byayo, igikundiro ndetse n'abakinnyi b'intangarugero kuri uyu munsi. Kandi nk'uko bisanzwe umukino w'umupira tumenya resultat uko birangiye. Ni iyihe kipe wowe ubona yuko iteganyijwe kuza gutsinda uyu mukino? Ese ni Rayon Sport cyangwa ni Amagaju? Subiza mu bitekerezo hasi hano muri comment, kandi ubanze ukande subscribe kugira ngo ukomeze kubona andi makuru y'imikino agezweho mu Rwanda ndetse no hanze. Uyu mukino wa Rayon Sport rero ni igikorwa cy'umupira w'amateka wuzuye imbaraga, amatsiko, ubushake bwo gutsinda. Abafana bazabona umukino udasanzwe, baraza kubona wuzuye bigwi, igikundiro n'abakinnyi b'intangarugero. Rayon Sport n'Amagaju ni umukino utegerejwe n'abafana benshi, aho buri wese ategereje kuza kubona ikipe y'itsinda. Ndetse ari Amagaju akeneye amanota 3 ari buvane mu gukura kuri Rayon Sport, na Rayon Sport nayo ikeneye amanota 3 iteganyije kuza gukura ku Mavubi.